nk'uko mwagiye mubibona ku mbuga nyinshi cyane zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda, ibitangazamakuru byinshi cyane byagiye byandika ku rupfu rw'uyu myugariro wakinaga ikipe ya AS de Kigali aho yikuye Jean Paul bakunze kwita Mukonya. Uyu mukinnyi yapfuye azize kumira ururimi agapfa. Wakwibaza utese ni gute umuntu amira ururimi maze agahita apfa? Iyi ni High Voice TV, ni inkuru ibabaje ngiye kubagezaho. Nitwa Dalbert Nduwayezu, mbahaye ikaze. Ibitangazamakuru byinshi cyane byanditse kuri iyi nkuru ibabaje. Igitangazamakuru Kigali Today cyagize kiti: myugariro aho yikuye Jean Paul Mukonya yitabye Imana. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ko myugariro aho yikuye Jean Paul Mukonya wakinaga ikipe ya AS de Kigali yitabye Imana aguye mu kibuga. Bagize bati: aho yikuye Jean Paul Mukonya yitabye Imana aguye mu kibuga. Amakuru Kigali Today yamenye nuko ibi byabereye ahitwa Mageragere mu karere ka Nyarugenge aho uyu mukinnyi yakinaga na bagenzi be maze akagongana n'umunyezamu aho yahise amira ururimi. Bagenzi be bagerageje kumuha ubutabazi bw'ibanze ngo babe barugarura ntarumire, ndetse bifashisha n'inzego z'ubuvuzi, ariko birangira yitabye Imana. Umurambo uhita ujyanwa mu bitaro bya Nyarugenge aho yikuye Jean Paul yitabye Imana afite imyaka 26. Icyo ni igitangazamakuru Kigali Today cyanditse kuri iyi nkuru. Igitangazamakuru Igihe nacyo cyagize kiti: Mukonya wa AS Kigali yitabye Imana. Myugariro wa AS Kigali aho yikuye Jean Paul uzwi nka Mukonya yitabye Imana nyuma yo kugwa mu kibuga agonganye n'umunyezamu akamira ururimi. Ni inkuru yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu tariki ya 6 Nyakanga 2024. Amakuru avuga ko uyu mukinnyi yakinaga umupira bisanzwe imageragere agongana n'umunyezamu amira ururimi, bagerageza kurugarura ariko birangira yitabye Imana. Yahise yihutanwa mu bitaro bya CHK ari naho yaje gushiramo umwuka. Sayimane Eric uzwi nka Zidane wari uri muri uwo mukino yavuze ko Mukonya yagonganye n'umunyezamu bari bahanganye. Yagize ati: njye ururimi narufashe, duhamagara imbangukiragutabara, ariko mbabajwe nuko birangiye ageze kwa muganga. Kugeza ubu umubiri uri mu bitaro bya Nyarugenge biherereye i Nyamirambo. Mukonya yakinaga muri AS Kigali, yagiyemo avuye muri Kiyovu Sport nubwo shampiyona ishize atabonye umwanya uhagije wo gukina. Icyo ni igitangazamakuru Igihe cyanditse kuri iyi nkuru. Ibitangazamakuru byinshi cyane byanditse kuri iyi nkuru y'urupfu rw'uyu mukinnyi wakinaga ikipe ya AS de Kigali. Igitangazamakuru Umuseke nacyo cyagize kiti: myugariro wa AS Kigali yitabye Imana. Bagize bati: aho yikuye Jean Paul uzwi nka Mukonya wakinaga ikipe ya AS Kigali yitabye Imana azize impanuka yo mu kibuga. Iyi nkuru y'akababaro yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu. Urupfu rwa Mukonya wakinaga mu bwugarizi ku ruhande rw'ibumoso muri AS Kigali rwatewe nuko yagonganye n'umunyezamu ubwo yari ari mu myitozo y'abatarabigize umwuga yitwa Ingenzi FC. Amakuru Umuseke wamenye nuko Ingenzi FC yakinaga n'indi kipe yitwa Dusabane FC ku kibuga cy'Imageragere. Uyu mugabo ubwo yagonganaga n'umunyezamu ururimi rwahise rugwa mu nda maze rufunga inzira zicamo umwuka. Hahise hahamagarwa imbangukiragutabara, ariko umunsi wa nyakwigendera wari wageze. Umurambo wa aho yikuye ubu uri ku bitaro bya Nyarugenge mu buruhukiro mu gihe umuryango uri gutegura uko uzashyingura. Mukonya yakiniye amakipe arimo Kiyovu Sport na AS Kigali yari agifite amasezerano y'akazi. Ibitangazamakuru byinshi cyane byanditse kuri iyi nkuru y'akababaro. Iyi nkuru ya Jean Paul Mukonya wakinaga ikipe ya AS Kigali none akaba yamaze kwitaba Imana. Iyi ni High Voice TV mukomeje gutega amatwi. Ngendacyara Dalbert Nduwayezu. Igitangazamakuru Inyarwanda nacyo cyagize kiti: Jean Paul Mukonya wakinaga AS Kigali yitabye Imana. Myugariro wakinaga mu ikipe ya AS Kigali Jean Paul Mukonya yitabye Imana aguye mu kibuga ubwo yari arimo akina n'abandi batabigize umwuga. Iki gitangazamakuru Inyarwanda cyakomeje kigira kiti: ibi byabaye kuri wa gatandatu tariki ya 6 Nyakanga 2024, bibera ahitwa Mageragere mu karere ka Nyarugenge aho uyu mukinnyi yakinaga n'abandi bakinnyi batabigize umwuga maze agongana n'umunyezamu ahita amira ururimi. Bagenzi be bagerageje kumuha ubutabazi bw'ibanze ngo babe barugarura ntarumire, ndetse bifashisha n'inzego z'ubuvuzi, ariko birangira yitabye Imana. Umurambo wahise ujyanwa mu bitaro bya Nyarugenge aho yikuye Jean Paul Mukonya witabye Imana afite imyaka 26 y'amavuko. Yakinaga muri AS Kigali ndetse yakiniye n'andi makipe arimo nka Kiyovu Sport. Yigeze no guhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abatarengeje imyaka 23. Ibitangazamakuru byinshi cyane byakomeje byandika kuri iyi nkuru. Igitangazamakuru The New Times nacyo cyagize kiti: AS Kigali Mukonya dies age 27. Igitangazamakuru The New Times cyakomeje cyandika inkuru kuri uyu mukinnyi. Cyakomeje cyandika inkuru kigira kiti: AS Kigali defender Jean Paul aho yikuye alias Mukonya has passed away after a pitch accident collision with another player.
The club announced on Saturday. The incident occurred on the Saturday afternoon, July 6, in Mageragere when Mukonya reportedly collided with a goalkeeper and subsequently fell on the ground. With heavy hearts, we mourn the loss of our player Jean-Paul Ahoyikuye aka Mukonya, who passed away Saturday morning. His legacy on and off the field will never be forgotten. May his soul rest in peace. The club announced on Saturday. According to sources, he swallowed his tongue during the incident and was unable to recover. He was rushed at CHUK hospital for emergency treatment before doctors confirmed that he had died. Tugenekereje mu Kinyarwanda, bari bashatse kugira bati myugariro wa AS Kigali Jean Paul Ahoyikuye uzwi nka Mukonya yitabye Imana nyuma yo kugongana n'undi mukinnyi mu kibuga. Nk'uko byatangajwe n'ikipe yo kuwa gatandatu, iki gikorwa cyabaye ku mugoroba wo kuwa gatandatu tariki ya 6 Nyakanga muri Mageragere ubwo Mukonya yasanganye n'umunyezamu cyangwa se yagonganye n'umunyezamu maze agwa hasi. Mu marira menshi twifatanyije n'umuryango wa Jean Paul Ahoyikuye uzwi nka Mukonya witabye Imana mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Ubutwari bwe mu kibuga no hanze yacyo ntibuzibagirana. Roho yiruhukire mu mahoro. Ni ibyatangajwe n'ikipe yo kuwa gatandatu. Nk'uko byatangajwe n'abo dukesha iyi nkuru yamize ururimi ubwo yagonganaga n'umunyezamu, ntibyashoboka ko yongera guhumeka. Yajyanwe mu bitaro bya CHUK kugira ngo avurwe byihuse, ariko abaganga bemeza ko yahise apfa. Iyi ni inkuru y'akababaro kuyumva, natwe twayivuze bitubabaje, twayivuze rwose turi mu gahinda. Ni inkuru ibabaje buri mukinnyi wese hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda bazi uyu mukinnyi. Waba warigeze kumva umuntu apfa, waba warabonye umuntu apfa, ariko birababaje kumva umuntu ava mu mwuka w'abazima. Umuntu nta kibi yakoze, umuntu ntago ari ikigomeke, ntago ari umuntu ananiranye byibuze ku buryo hari abamwifuriza gupfa. Reka twihanganisha abakinnyi bakinanaga, twihanganisha abakunzi b'ikipe ya AS Kigali, twihanganisha abanyarwanda bose muri rusange, kuko ni umukinnyi wari ufite icyo avuze ku gihugu cy'u Rwanda, ni umukinnyi wari ufite icyo avuze ku ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi. Ni umukinnyi wari ufite icyo avuze ku bakinnyi bakinanaga. Twihanganisha umuryango we. Reka twihanganisha Eric Zidane Nsabimana wagerageje gutabara. Biragoye kandi birabaje kubura umukinnyi w'ingenzi nk'uyu nguyu. Ni inkuru y'akababaro pe, ni inkuru y'akababaro ku banyarwanda bose. Abanyamakuru twababaye turashavura, abakinnyi b'umupira w'amaguru bababaye barashavura, abafana b'ikipe y'igihugu Amavubi bababaye barashavura, abafana b'ikipe ya AS Kigali, abafana ba shampiyona y'u Rwanda, abakunda umupira w'amaguru, abakurikirana bya hafi umupira w'amaguru, abakunda n'imikino yose. Kandi niyo waba udakunda football, niyo waba udakunda umupira uwo ari wo wose, niba udakunda imikino iyo ari yo yose, ariko byibuze ukunda ikiremwa muntu, nta kundi. Ni iwacu wa twese, niho twese tugana. Reka tuvuge tuti rest in peace Ahoyikuye Jean Paul aka Mukonya. Tuzahora tukwibuka, nta kundi tuvuyemo, ariko natwe abasigaye tuzahora tukwibuka. Kandi umuryango wawe ukomere, umuryango w'abakinnyi bose ukomere, uw'abafana, uw'abanyamakuru, uw'abakunzi b'ikipe yawe wakiniraga ariyo AS Kigali. Reka kandi dushima abaganga bose bagerageje ibishoboka byose kugira ngo abashe guhumeka umwuka w'abazima bikarangira bigoranye byanze. Bagerageje ibishoboka byose haba mu kibuga ndetse no ku bitaro aho bamujyanye kumuvuriza, ariko bikarangira yashizemo umwuka. Haba gufata ibitaka bagashyira ku rurimi kugira ngo barugarure barebe ko barufata bikarangira rubacitse bari mu kibuga, haba kumujyana kwa muganga bakora ubutabazi bw'ibanze ku baganga ndetse n'abandi bose bari bafite ubushobozi n'ubutabazi bari gutanga ku kibuga. Byari bibabaje, ariko nta kundi, birangira tuvuyemo. Reka twihanganisha umuryango we. Iyi ni High Voice TV, naho njye nitwa Daruberi Nduwayezu. Ndabashimiye, mukomeze kudushyigikira, natwe tujye tubagezaho ibiganiro byose bitandukanye, amakuru mujye mwabasha kuyabonera ku gihe.